افدم محمد امي باش تماشاوان هجا برنامه ارکی دست به دکه دیدم جمعه که دازی واره بم جهاد بیازید بو پیشکش کردن گشتن و چان یا ایرو دست به که داجی گرنگترین سرنوچه لجنیف دانستاندن لسر گوهستن عدس حالات و آواکرن دسته کی گوهستنی لسوریه تکرن رژیم اسد درکتنا جنوزارو کان جبا جاری حمسه پجران لی دواره پراکتیکی ده نهاتیه بجه کرن اغلو کف خاشی اخوانی زمان به بجدار کرنا کردان دجنه فاد دواندان لگل شاندا اپوزیسیونه لعفرین پیاده و اندامن الپارتی دادگه بکن پیاده و حوالبندن خوار رهبری اخواسریا دموکراتیک یا کانتونا کوبانجی راگهاندن جوینا روژا چاره یا دانستاندنا لجنیف دنابرا اپوزیسیونا سوری و رژیم اسد دست بکر کو بریار دانستاندن دوی جوینی دا لسر گوهستنا دست حالات و میکانیزم آواکرنا دسته کی گوهستنی بکرن هر وهاو لگور زانیارین لجنیف گو ابراهیمی به هر دو شاندان ران جوید یک جوره دا و مجار هری گرنگ و ناکوک دنابرا هر دو آلیان دا تی گوتو بیش کرن او جی بابتا گوهستنا دست حالات و آواکرنا دسته کی گوهستنی لسوریه بله تماشاوان هجا هر لسر مجار جنیفه امی بشن باجار جنیفه لسویس رای برابه اندام شاندا کوالسیون اجتماعی سوری ابراهیم برو دنباش ماموستا دست پیک دا جوین هات لدار خستن دنابر هر دو آلیان دا بریارو مجار ام بج هری گرنگ دنابر هر دو آلیان دا اوجی گوهستنا دست حالاته و آواکرنا دسته کی گوهستنی لسوریه بکرن د جوین دا تکارج مرا بج چی بیا دنباش روژه چهارای کمبون چه دبن و نامه که بانکی مون شانده بوش دولت سوریش حکومت سوریه رژیم سوریه و شانده بوش اپوزیسیونی ره او بو امی جبو بیانات جنیف یک امیل هفدورونین جبو تنفیذاوی امیل هفدورونین جبو هیئت الحكم الانتقالي چه ببه و حتی روژا ایرو ابراهیمی دروج دان یک جبوی دور پیش کرنا حمسه و کرنا دور پیش کرنا باجار حمسه و هن دوریده و روژا جی جبوی گرتیا و کسی گهاتنه وندا کرن ایرو برنامه او بوگ پروفیسور ویلر ایگو بیانا جنیف یک دانیه لسر بیانی باخوه لی رژیم سوری هنکی خواست وقت وندا بکه ومشروع قدمان جبوي هن نقطة للدربي هيئة الحكم الانتقالي بين بوتو بيشكرن إما وك شاندا أوبوزيسيوني ما قبول نكر أم تيك هذين تفاصيل شو نقطة كي هي حمد شتي قتي خاصة دونضري هيئة الحكم الانتقالي ده شيء دبي يعني أم دوي باهوري داني يعني نشر الساكنة ونحمو قرتيتين بردان ونحمو باجار ردبن هجر ريجيم قبول نكي أم وقد طرفا هيئة الحكم بحم صلاحيات إخوة آضابكن ريجيم ووقت إخوة في جولة فيشي دور دريج بكو ريجيم سوري قلك خورتدان مسألة دي وقت وندابكي ام ایواریج اخضر ابراهیمی تخوازن میشه بخوازن جی نما وقت بده تشتك نقاش ببي جبلي هيئة الحكم الانتقالي او بردوام بكن حتى رجائيني جولة في شيء مفاوضات خلاص ببي جبو فرصتك بسكينين كاد جولات دي ويتشبكن دبهوريا مدق ريجين بدست خوبايا الضغط الدولي يام روسي بتهايبات لسرتنبا او روجا كي تنيجي جنيف نجمة حتى انها او نرين نخويا يقوي ريجين بردوام بكن بله ما مستوى اشتا فهمت كم تشتاق دجيفيني ده نهات يكرن لسر دسته عم بيجي جوهستني لسوريا يعني هر بابتن بيشتر بو بله ام بار لسر دوزا كردي دناف كاري ودا اون چت كن جيرا
افرس قالك يتكرن وام جينا خوازن حرجاري ام بيجن امي وابكن امي وابكن امي وابكن برنامج هي او وقت هيئه الحكم الانتقالي بمناقشه كرن حمتشتي كردي ام لسر ماصيدي دينن وام وكشان دا كردي هاتنه يعني راستي او روش كونغرنش بو كردا هاتشيبويش بو روشا سوري بتبعي تشيبويه لأم كرد بشكي بنجهينش روشا سوري وأوي تشتيق بهيئة الحكم الانتقالي أذاكرناوي بمؤتمر المصالحة الوطنية بدستور سوري بحر تشتق جوينا دفي أم بحثا وضعي خوي كردي تيد بكن لي هر يعني أفرستيكرن وقع يعني هنك دخوازن ناس بكن انه دستي ما كردا دي ام دركبن ام كومبونه كيد بيجن اما احواك غطامه ام اشتاقوا بدن خلكي ام لقرن ام يقولونكن وكشاندا انجمانا اجتماعي كردي هندري خلافي دي ام بحفظ شيورن وام بمينن ك خالا قلسر فيش روجا سوري بي اخافتن ميد هندري ويدي هبونا كردي لسر بسكن بله ما مستوى هي في قال روجافا حمي يعني لسر شونا ودانينا او جبروي كي همان برسيد دكن اما مر لسر بجن باجار حمصه راكرنا دور بيش كرنه وبردانا قرتيان قالوا مجار عفرين يجي وبحث كرتي دا واني زمان بري او جبوي ام وقت بيت ميراث يجملتي خربيشن ثاني أخضر إبراهيمي قوت حمص القديمة 1500 إنسان دور بيج كلينة جبوي أم مدخلك يج هيئة الحكم الانتقالي المناقشة بكن جبرج أم حرب جارك وحرب وندكي أم مناقشة بكن رجيم لويد قاري إنه أم حمتشتا بالتفصيل مناقشة بكن إما أم تخوازن تيكذن روشا سياسي دي ما نامك داية هيئة الأمم المتحدة مرقوتي حمو باجاري سوري دور بيشكريني ودفي مساعدات إنساني جدر باس بيني روشا أم دكون بنا دي لسر حرب باجارك والحرب وندكي بسكنن أواياوي وقت بالصلاة مرقوة بلي قالك سباس بو تشتاق دي هاي ما مستهجرت بيش نا اوي كومبون بردوام بكن حتى روجايني اوي چند روج شغلي اينكي حفتيكي اوي استراحة هبه وجولات دوادس بيبكي جمفاوضات بله قالك سپاس و ابراهیم برو اندام کواليسيون اجتماعي لباجار جنيف لسويسرا تمربو قالك سپاس بو زانياري انت پشتی بدایبونا روژا سیم جدان استاندنا دنابر شاندا اپوزیسیون و رژیم اسد بنورتیا شانده ناو دولتی اخضر الابراهیمی و دو کنگرگی روزنامه‌وانی دا ابراهیمی گوت رژیم اسد پیشوازی داخواز اپوزیسیون کر به پیدا کردن رین او لهیه جبو درکتنا زاروک و جنان جباجار حمسه هر وها ابراهیمی سربار کر حکومت سوریه داخواز جو اپوزیسیون کریه به پیشکش کردن لیسته کی سبارت با او کسین گرتی لگل گروپین چکدار ین جدا لسوریه و جالی خوا شاندا اپوزیسیون افگاوه پجران ابراهیمی داخویا کرن هر دو عالی لوهاتنه گو کریزا سوریه پیوسته به داوی وره و گوت دانستاندن دنابرا شاندا رژیم و اپوزیسیون گلک به درنگی بریوا دچه لحتان ها و دوار جبهه کرنه دا تشتا لسر روی زویه ها نهاتیه شروع کرن سبارت به بردانا گرتیان و راکرنا دور پیش کرنه و رواستاندنا شر لسوریه وزیر دروی ترکیه احمد داودوغلو کیفخوشی خوانی زمان درباره بجدارکردن حزب سیاسی کرد کنگره ژنیف دوان دا دناو شاندا اپوزیسیون سوری دا هر وها ده هفدیتنکی دناوبرا اوغلو سروک هرما کردستان مسعود بارزانی پشتی پانل دافوس یا عبوری بحثا پیوندی دناوبرا هرما کردستان و ولات ترکیه و پشکتن داویه لسر قادا سوریه و عراق هاتن کرن بله تماشوان هجا هر لسر مجارة جنيف امي بچن وليد حاج قادر روزنامه‌وان مرابه جباجر المانيا جباجر دبي ببرين تماشوان هجا كاك وليد دنباش
دم باش برای دلال دەستپێکێ دا هەردوو عالی ئەم بێژن هەفتە تاوانبار دەکەن هەگەر واسە ئەم بێژن بەردەوام بۆ جivîn ê biçe kî derê civînê herduyan دباري عمدا زاني براي دلال شاندا رژیما سوری لاستقفانن گلکی خستن دوان ذاکرنا دمیدا یک و یاد دو لاستقه و لاستق خوش لاستقفانن جی دو هاتنا بابت عنده براستی دباري عمدا 3 ساله و حفظه توانباری و آلودیه گو پیدا بوین ده هندروی سوری ده تجالی رژیمی چه مثلا خلق سوریا ولا دکتتی نجبو 12 ام بيجن تريلا آليكاريا مروفاني اللي دوري حمسي بمين سكنيك انجي هاجر چند آليكاريا جاردي اي مروفاني درباسي كامبا انجو مخيمي يرموك بيكرن دباوري آمدا ريجيم طبعا تشتا تيخو يا كرن ايرو چاوي دولت جهاني تفي چاوي خلقي تفي اللي في كونغريا او هر دو شاندك جي شاندا كاركبريه بي او شاندا نظام بیجان یا رژیم بیجی هر دوجی دبن و کم بیجن تنشنه کی آنگو ضغطه کی گله کی خوردنا یک کاوی کی جوان مثلا او جگر هبه گو خواجه بده پاش چمکی گو کی خواجه ایرو بده پاش و او به تاوان بار کرن و به گناه کرن یک لی جبر و لی براسی هم به هیویا من کسانه گو شاندا اپوزیسیونه وقت بيجي مهلك وصبرك خرد بكاري براسي حتى دمكي باش في ريجيمي ان شانداوي طبعا شانداوي ببريارا ريجيمي جنيفا دوي دجي تازه رولاوي ونيرينوي و وقت بيجي تصورا ويا في كونغرا غوتي قصدامن نيرينا ريجيما سوري بله كاك وليد ام بيجن ده هر سه روجن بوريدا امر الانسان آلی سپونسر ام بجه ولاتن بهیز وکا روسیا امریکا یوی جنیفا ددوان بنا خودی حتی چه خاصی ام بجن جدیا واهایا گو اف جوینا سر بکوی دوباره اذا مجبر لك او جروبا هشك اجو جرات بيجن جروبا صلب بعربي جرات قلتنا يا دولتين غيرو قشديريا كان بيجن شاندا ركبريا سوري دكن او براسي بخورتي الويدنا وبهنكي آليكارية بيشكيش دكنجي چونكي مجبير نكن يعني شاندا ركبرية هنكي في تيست في تجربة في مثلا نوكا وليد المعلم وفايدي ترى عن شاندا ريجيمي هنكي وقت بيجي باورا وان و تكتيكي وان انا دانو ستاندنن عند قفتو فيران جيدا افيك ياد دوا براسي از شاندنا روسيا شاندا خویا گو بلاوروفی را روجا پیشین آمده بوین 22 وقتی گو اف کنگر وکرین و پشتی وی گو تف اندامن شاندا روسی بلاوروفی را هاتن که شاندن هنکی دنیرین کی هات طبعا تفسیر کنه هر کی جبور آلی خوا رژیم ده بیجه او راضی نبون بس ام بهتر ده بیجن او شاندا رژیم سوری دلمایی بون جبر ولی چون لگور نوچین ایروجی ده بیجن روسيا اندام کی خریکر گو بهتر زوریه هنکی شاندا رژیم بکله کماسی تزانی کی برای دلال شاندا سوری بردفت انگو بس گوتنا و بیجه ل او بریار او بريار تستوي دينا نكاري تشتكي بكي وغير ترك ريجيمي الهندروي السورياي بله كاك وليد مدا تسم تشجيريا بله امر لسر بابتا دوزا كردي دجنيفه دا دهر سروجن بوريدا گلك داخواني سو جالي شاندا كردي و هاتراغ هاندر كوي بكارن تشتا چوين سر بخن نرينا تشيا قالوا بكارن تشتاكي سر بخن دباري امدا اگر ام روشا كردي ام دبينجي روشا كردي هر بابتك سركيه روشا ديمقراطيه بشروجا سوريا دا انغو يعني ايرو روشا كردي جي بارچك سركيه تيدا تشتا غواتي انك جهد الماي غوتنا سركيه يا وقت بيجي افتتاحها في كونغري وقت بوجربا درنگه كي وقت بيجي توايدا بحث روشا سوريا كده او هنكي بي جاي رخنه ليه بيشتي هاجر هنكي تعديل كريدا براستي ريشتنين اول دا يعني حتى فان حفتروج هشتروج دي ترجي ممكنه
اف تفاصيل انا وقت بيجي سرنامين سركي ممكنه لسر نين سكناندن لهمبرغ وريجيم بخورتي تورست تيخي بيجدا وما في مروفي وبردانا قرتيان وادي ترجي ركبرجي بهتل للسر وكان بيجن ريفابريا ان وقت بيجي هيئه ياغو ايرو سلطات رژیم سوری تبی به خدست خدا فیرو تو بابت سرکی هنر ورد بابت هو بنگاه و عاد آباکرن لسروی بنگاه دباریم دویت تگاون دموکراتی نین آویتن بپیشروجا سوری ايش بر كرداتنه ومجبير نكن حتى على وجهي يعني مثلا سوريا فقر دولتها مركزيه وسوريا بمينه او سوريا وجه شامل حتى ديرك يك وقت بيجي نظام دولتك مركزي به لباري مدينه رنگ سوريا بري خو بده فدراليته وبري خو بده سوريا يكبوي على الاقل جيكي ما سيفاغو طائفه علوي ويقبول نكي بين دهندروي دولتك مركزي ده فالسروي وقت بيجي نمونه وكرجي بخورتي دوزا مساله فدراليته بكن ويطرحيه بله ام هر لسه ام بورن روجاوای کردستان اما جالی پارتیا پیدا کانتونات ام بجنتن آوا کرن ددما ام بج هاتنا شاندا کردی جنیف و بکار لفاتنک دنابرا ام بج هر دو آلیان دا لفاتنک وی چه بنا براوادا کو ام بج برجوندی گلی کردابا دباري عم درجو هجر ام وقت بيجي ولا تروري بفكرن جرك تشتكي ولا شيء بيلي براستي يرو جلك تشتينا بيدا كرن للسر رولا خاتشا كردستان السوري دبن وقت بيجي كلامن البيشيا براسي بيشروجي جمرو بكاري ما في جلي كرد انشار سرا روشا كرد هندلو سوريا دبكي لسر اساسي جلك السرخاتشا خويا ديروكيا براسي اف مثلا في كانتونك فا كانتونات غوتشيوين هجر مورلي بنري بتشرنجي وتبرنجي جغرافيا سياسيه لبنري تبرنجي ملت لبنري تبرنجي يعني دبن اصلا انغو يعني فان كسي كرين سي كانتون قالوا هر دبينن جو ايرو وكم بارشم مثلا خارج كردستان دعرد سوريا ده هنا انغو ميجوا كردستان جمجيه خوا وقت بيجي شاندا خوا افيتنا حتى جو بده وكا ام بيجي مساله توس خرماتو ان افجين ديتر بارتنج بنجوين عن محافظات يعني عن مناطق وكب عربي بيجن يعني كردستان السوري تبدأ مناطق متنازع عليه ما بين فردان بيجن بارشا مظن انجي سوريا ابيك عادد وبراسي يعني قابنجو بيدتا بيجي برخنن براتي دي سنه عمل وادكن يعني تشما تشغابا غوتي افيتن يعني تشما خذ بينن تني مع مصطفى وشما تشكي عسكري يعني حاله عسكري ده دفع وتني يكمين بين السرخاتي رامياري ده سياسي ده دانو ستاندني درباره دفع وتني بن يعني افي دي ترتف وقتك بينجي بالبينجيه واوان جهد اخوه حتى طاقتها كاك صالح مسلمي هات وتاريخ نما بو كاك صالح مسلمي لنا ده بو چه بناوي بيده چه بناوي دزگاه بلند چه بناوي هيئه تنسيق به گوجي خو بگير جنيفا د دوا ده بيشتي گوجي خو نه گس مثلا چما انجمن كردي بري خدا ائتلاف اف پروگرام كمشروع بياكرن وچما كونغرا جنيفا د دوي چه بو دوي روجي خدا افشتاني بجارتن برسن هنا براسي دبن وك خال واف خال هنا ام دوي ام تبدوي في دنا بالكاريا متبا دي سنه بكردايتي وبوقت بيجي جيانك براتي قوام بكارن تشتاقوا مقزن شكل خاصة ائتلاف سوري يرو بروجرام ديكومنتا وبيرو باريا بوداي روشا كردي دندرو سوريا دا نهيئة التنسيق بيكانيا ونا حتى بيدي ومشروع هرسك كانتوني خوجي تشي ولاتي ادارات ذاتي وچه اوما ديمقراطيه بو نهاتي خويا كرن كولي قالك دمي ما نما عايز برسا خو داويشتا بكم امور لسر مجرد جنيفه امور لسر مجرد جنيفه يعني ام بيجن دمك نهات نشان كرن بداوي كرن ام بيجن كونغري جنيفه قالوا حتى شخاص باندورا وي هيا ودكف برجوندي كيدا دباريا مدى حتى رجيم بي ورجيم طبعا قالك ودمك باش دريج بديدا بس برترين وقت بيجي كسينجو وقت بهم فراهي ان كسي متفائل بعربي مرو بيجي مجارة صالة كده دنيدا ليه دباريام ده خبيجين اشكيماتيفا بشار اسد وشاندا ويدخازن جو بيجين حتى وقت بيجي ولاية وي خلاص به دبان چند مه تاليدا انجي جو جيهانه وخلق سوري تبي بتشينن وك جنهوج كاغتا جو دغرينن جنيف ده كاورن امي وقت بيجي بجارتنين سروك كي سوريا را
وبلا چند کسی معارضی هبن دباریا مده امی هرن جنیفا سیجی و ممکنه جنیفا چارجی و سالا كده بلكي بنجهن حليرة بين دانين لدباريا مدى وزيدي بين سالا جي بله گلک سپاس بو ما مستوى ليت حاج قادر روزنامه‌وان ji Dubay تمره بو گلک سپاس بو زانیاری انت اندام سرکرد پارتیا دموکراتا کرد لسوریا الپارتی رخصتنا عفرین راگهان و دادگاه کرنا گل یا بسر پارتیا اکتیا دموکراتیک پیاده و حوالن وان ین گرتی د زندان پیاده دا دسپیکا مها بدا و دادگاه بکن سکرده الپارتی دازانی کو اف نیزی کی پنج مهن حوال وان جالی آسایش پارتیا پیاده و هاتنا گرتن و ناو وان جی اون جگر حمو بیازید ممو سیامند بریم سید عیسو هر وها وی سرکردی سربار کر گوانج دادگاه خواستنه گو سردانا گرتیان بکن لیوان اف خواستکه رد کرنه جبرکو او دترسن آوین اشکنجه لسر لشیوان ببینن سرکرده الپارتی هر وها تکز کرد کو اف هر چار حوالن وان کادرین سیاسی نه و اندام سرکردن د پارتیه دا و داوی دا هیوی کر گو حوالن وان و همو گرتین سیاسی زندان پید دا سربست بین بردان پشمرگه کی شورشا گولانه ابناوی محمد یوسف جندی کو برگز اخوا کرد روج آوای کردستانیا کوچا داوی کر پشتی کتناوی بنخوشیا پنجه شیره و دروجا شمیا بوریدا چوبر دلوانیا خوده محمد یوسف جندی بخوا خلک گنده سویدیا محمد علیانه کو بجداری شر شورشا گولانه و ایلولی بویا اما که استفا آرکه سرساخی جمالباتا ورا دخوازن هجایا ام ببیر بینن کوریوی علی محمد جندی یه باوی دزاروکان ده سال 2007 دا و به صدما نرین خواهین سیاسی جالی حکمت بعث لروجاوی کردستان هاد گرتن و به 10 سالان ها دادگاه کرن و حتی نهاجی هید زندان رژیم دایه پشتی راگهاندنا کنتونا جزیره جالی پارتیا پی دیو و حوالبند نوی لباجار عموده رهبری خواستریا دموکراتیک یا کنتونا کوبانیا روجاوی کردستان ایروجی هات راگهاندن لگور نوچه کی اجانسا آنها پیاده و حوالبندن خوا به بجداری انجمن اجتماعی کرد لسوریه ایرو رهبری خواستریا دموکراتیک یا کنتونا کوبان راگهاندن کنتونا کوبانه جسروک انجمن جبه‌جکاری دو جگرن وی و 22 دستین وزیران پیکته بله تماشاوان هجا هر لسروی مجاری آواکرنا کنتونا روجاوی کردستان جالی پارتیا پیاده و میواندری حسن نعسو پارزر حسین نعسو پارزر جه باجار عفرین تمربه خیراتی است زور سپاس سلام و تماشاوان هجا تسبیک دا امبارن لسر بجن آلین سیاسی جا آواکرنا وان کنتونا چاو یا نیرینا یاسه هنديك ياسا وسياسات بهذا جرداية براستي ل أمرن ياليه سيدة أم بحثوا كانتونا بكن تبن جهوي دستوري نينا يعني ضد قانون دستوري دا بوي رنجي هاتية بلا طرح كران جياليه بهي دفات تبن جهوي دستوري نيا جبرجو أوا نما فيك سياسية شوي بيتشبي أو ما فيك إدارية تاني يعني دبيشن أو فركرنا صلاحيتي إداري يدفراه يعني تما في تعلقاته بما في سياسية جلافانية يالي قانوني با اما پشتی وکشاندنا رژیم سوریه جهند دورین کردی براستی پیوست بیانه والهیک اداری او لهی چی بی پیوست بیتهن گاونا باوه او والهیه تجابکه جبر ویجی گفتگو چی بی دنا برا هر دو انجمن دا انجمن اجتماعی کرد انجمن گل گه رهبریه که بجبینن کانه به اوا کارو بار خلقی ای روزانه بجبینه اواجی مخابن تمام نبی لفی داویه جی لحولی رجی جارک دن لحفکرن اساس کمیتک چه به اوا وره گفتگورن ل گاوک بلز پیدا آوید براستی مفاجئه بی شپرکستان اف گاوا راگهاندنا وان وی کانتونا لبری کنگرا جنیوه
يعني امن وكيك تشافدير سياسي من ديت يعني او نامايك جو كونغرا جنيف راي كسر سر عرضي امن خدي قوات امن ورد فعل جا دور خستنا وان جو كونغري جنيف ناماي بجنيوان يقول سر عرضي امنه فيما ونكم تشي بكن اواجي جيالي كده هات طرح كرن يالي بهيدا براستي برجع دبيجن بيدا وبارتيان دقال وان هاو بارتينا تاني جبو وينه كي فرح حزبي بدي خا يعني اوا تبان دروان سر عرضي نينا ت عندما وان سر عرضي نينا تاني كان هو كومبارس جيفي كانتونير هو كومبارس وينه كفرح حزبي بدي خا بس بله كاك حسين دنوچه ماذا جهادن عندما بارتي من دادگاه كرن جالي ام بيجن آسایش پهده لعفرینه یعنی اب حتی چخاصی یا سایه تدبینه گو کاری وصابه کرن لروجاوای کردستان براستی اوا تشتكي يعني جيش المزاريه وهو كسناجا ناس دكم سعيد عيسو جيجر حمو سيامد ابراهيم هنا دنكس هنا سيامد ابراهيم بفكوي باريزرب برادر ما يعني امو كسن سياسيين سعيد عيسو هو كده يعني او نهات انتم بار كرن ونهاجي وانا دادگاه كرن دادگاه جي قبل كده وكا يعني وانا دادگاه كرن يعني ام هميزان او دادگاه هات شكرن جالي كيفا جالي بيدا وبهذا خي عسكري او دادگاه هانين شكرن يعني كا شقاسي ما في واني بروداني هبه يعني اك من بروداني خو بكن يعني او كسنا دوي دادگاه دادگاه يعني و ازادي هبه بروداني خو بكن يعني برا وري برا دادگاه بكي بالتوانبارن يعني بدليل بتشت يعني براستي الجيش المزاريه يعني مخون اول روشا عفرينه او نمنالك جيا بله امر نسر افكرنا كانتونا حتى بس باندورا لسر آلية سياسي واستراتيجي لسرنا توكل حتى تشقاسي هي ولكن او سي كانتونا في كانتونا الجزيره كانتونا كوباني كانتونا عفرينه امن ازدنرم افا ارينيك بلاش بسمنه بالتنابينا يكتيا جغرافي يندفري كردي اواجي تشكي زور خطر يعني براستي تنابينا فكره كردستان سوريا از في توني لدى منطقه السي كانتونا تشيد بكيتش سي كانتو جهاف جدا جبو طيب او كان كردي دن اتش بكن كردي مثلا كردي حلبي كردي شامي كردي الابيض العراقي ايت الحاصل ايت العراني احرسي او ممكن اجمرا او كردنا جا اجمرا في كانتونا حرسي بتربيشي او هيك هو بكن مثلا دغيت اوجد هيك ديكي كردستان بري 4 parçe تو parçe ديكي 3 parçe وهي بيتر ممكن ب 5 و 6 parçe بيجي او بندرك و د بيشروج د زور خطر سر تدبين الشاشه ين راست براستي شاشه لاني املك انا جنوا برودانيه وبكن كردستان السوريه هي او فكره كردستان سوريا نمازه دوي بروجي ده تشتك نهاد بليفكرن نافي كرد يان كردستان يان روشافا يان تشتك نهاد بليفكرن يعني تاني كانتون او كانتوناجي تشاوا بحوجتي دستور وحكومات وبرلمان او نظام من الدستور دنيا يعني اف كانتون برلمان وهابي دستور وهابي حكومات وهابي افاد كافي اطار ما في اوتونومي وفيدراليه اما كانتون افتشتجرنيه يعني ابد من هم مستعزوان مؤاليتات بشم ميفاني خوي ديتاج ألمانيا منابع دكتور كمال سيدو لسر التلفون دكتور دنباش که جهاد دکتر دست بگه دا آواکرنا کانتونا جالی و چهات خواندن ام بیش که جهاد آرمان جامعه رخصنا ما یا پشگیریا گلین بندست بسالایک و ام دخوازن حمی کمینین اولی و نتوهی للدنيا نهال سوريا جي ريبرسيا خوا درس بكن يعني خوب خوا بريبا بن اب ارمانجا ميا سركيا ام تشكريا هر ريبا بريا كي بكن جالي كردادا ودبيج اسوري سوريانيا علوية اب ارمانجا مي سالايا لشيويا راقعندنا و شاوا درست بي او نكاري ميا دبي او كرد بخوب خودنا وخدا پارتین کرده به دور اتفاق بکن لی به شوایی کی پرینسیپ شوایی کی مبدئی ام بشگریا هر اتونومیا که دکن فدرالی مافی چارنوسی یک کردان و ملت ماین بله دکتر آواگرنا وان کانتونا ام بیج آفراندنه که جالی پیدی و هاتیه یان فشار لسر هاتیه کرن و کانتونی واسه جدا ام بیجن چکه درست بکن تدید يعني تفصيلات سياسية هلبت وهبن يعني مثلا
مرۆڤ نکارێ لە گۆڕ دلێ خوا بەرنامە دلێ خوا هەر تشتی بکێ وێ فشار هەبن لەسەر عالیین و ڕادگەهێنن وێ فشار هەبن لەسەر عالیین و بەشدار نابن یعنی فشار لەسەر هەردوو عالیانە عالیە و ڕادگەهێنە ئاجندای نوێ هەنا سیاسەتەویایە عالیە و بەشدار نابێ ئەوژی سیاسەتەویە ئەژناوە یا ئەمە ئەم دخوازن و کورد هەموو بەهەفدرا هەیە دێ و عالیە دن هێن کوردە تایبەتی ئەنجومەنە نیشتمانیە کوردی بەهەفدرا تشتێکی وسا بکەن ji بۆ ku şansên serkeftinê bêtir bin ji ber ku wexta tu kareki tenê bikî yan jî ew partiyên ku bejdar dibin hindik bin bandora wan biçûk bê şansên serkeftinê tune ye em dibên nete problême aliyek çê dikê aliyê din dikarê piştgiriyê bikê peyadê ji aliyê xwe ve dikarê piştgiriya ew kurdên ku niha li Cinêfa rûniştine li gel îtilafê di danûstandinê dane لەگەل حکوومەتە سووریایە یانە یەک دکارە پشتگیریە یەکی دەکە یانێ تو خراپیت مەسەلەیدا تنایە مرۆڤ دکارێ سبا باشتر بکە یانە زارۆک وەختا شدایکە خوا دەبێ هەموو تشتێوی نەتەمامە دەبێ ئەو زارۆک بێ خزمەتکردن بێ یانە خزمەت هەبێش بۆ بێ زارۆکی مەزن ببێ لێ وەختا کو دێ و باو و مەرv هەموو لە هەف بن ئەو زارۆک دکارێ بێ نەخۆشی مەزن ببێ بێ نەخۆشی کارێ خۆ بڕێوە ببێ شانسê jiyana wê zarokî wê baştir bibin. Em marin li ser nêrîna ji derve çi ji aliyê opozisyonê çi ji aliyê çanda Kurdî yan Erebî di Cinêfê de. Yanî wê nêrîna wa çi bê li ser avakirina van kantona? Opozisyona Sûriye Tîlafa Sûriyê helwesta wan aşkere ye dibêje em qebûl nakin ku di hundirê Sûriye tiştekî wisa çêbê dibê em ê hemû tiştî teecîl bikin wexta ku şamê parlamanek çêbû دهندری وی پارلمانی دا بریاره که به پرانی یعنی اجماع وکو او دبیجن یعنی پرانیا دنگان پارلمانی بریار دا او نل دجن تشتی کی وسا چه ولی تجربه این مهنه لگل براین مین عرب لگل ترکان و ورداوی دا تجربه کردستان عراقی و بغداد مالکی باشترین تجربه پرانی شامی تجاری وی نکرد بن کرد وی اقلیه بن دندری پارلمانی دا او قبول نکن وحكومة أمريكا جي نلدجي كردايا لي حكومة أمريكا حوال بند تركيا وتركيا جي هلبت ناخوازي كو شوا كردستان عراقي تشي بوك دولتها كفدرال حريمة كفدرال لسوريا جي تشتكي وسا تشي تركيا جي نرازية أمريكا وتركيا يعني بشجرية هبدو دكن السياسات دا برجواندي هنا يعني تشينا بي شانس يعني شانس تشي بو جبو انجمن اجتماعیه کرد یا کنها ناراضیه بانتونان دبی دکاره سبا ازن تبکه فراتر بکه یعنی بکه فشار لسر عالی ائتلاف بنرن اگر بمرا اتفاق نکن و لسر عرضه تشتک هيا يعني دکاره به ارگومنت دکاره به فاکتورک خرد دست نرین کردان ین کنها الجنیفنا لی وقتا کرد رابن هفته و هر دو عالی هفته ضعیف بکن و پیاده ضعیف تر به هن تنازلات بکش رژیم را انجمن اجتماعی و ضعیف به تنازلات بکش ائتلاف را لو ما دبی وصل نيكرن دبی هم عالی هفته بکن يعني بله دکتر یعنی گلک ام بجی نویسکار سیاستم در رخ نوال سروری ببری هنه تشتکی بالکشت بجن تایبەتمەندیە کوردی تێدا نینە گەلو تو چاوات بینە vêrê biberiye rast wasaya تایبەتمەندیên کوردی هەلبەت نەما من ها بەحث کرد ji ber zeîfbûnê wexta ku Kurd hemû bihevdirana wê تایبەتمەندیên کوردی têda xurtir bana ji ber ku ew aliyên pê radibin zeîfin beşek mezin ji Kurdan nepêraye mecbûr çi bikin mecbûr hin kê tişta bikin ku Tirkan aciz nekin em bêjin Erebên herêmê aciz nekin rejîmê aciz nekin ew ji qelsiya wan e loma jî hemû girêdayî hevdengiya Kurdaye yani ev tiştîhan ew rexneyê tên kirin jî car cara ne mesela girêdayî ne girêdayî meselê bixwe girêdayî sila hezbiye ام بيجن شوا پیاده دبي جوینه کاستیدا نه حاضر بم او جوین تمثيل امناكي عيني تشت عاليه دنجي وصادف كرن يعني مساله دي سامي فقرن عيني برسي هفدنجي يعني دكتور اگر ام فقرن لسون دوا لسر ابادي ام بيجن تكاس دكن ام بيجن نتوا ديمقراطيك يعني افتوا تشرو فكرن تشتكي سير عجيبه نظام نتوا ديمقراطيك سيناكم افشيه يعني ريفا تشد بيجن خواسريه ديمقراطيك اجي فيناكم و نتوا ديمقراطيا جي خواجي فيناكم مروي دخوازي ديمقراط بي
دوید د سلوک خدا د کار خدا د رفتار خدا دموکرات به نبگوتنا یعنی افتشت کی نراسته اجی فهم ناکم ریوبرتی راسته لی نتوا دموکراتیکو خاصریا دموکراتی یعنی بگوتن دموکراتیک مروف دموکرات نابه بله دکتر پرساداوی اجتا بکم به رانگاندنه چاو لسر ام بجین کردان تیوه کرن گلوی بکارم پارستنا دوری خواه بکن تدي باراسن زحمته جبركو يعني همو جروبين تشك دار جداعش دا بقر حتى او جروبين كود بيجن ام ارتشا ازادن البت ارتشا بنابي ازاد جي سوريا كنايا 1200 جروب هنا حمود بن ويناوي دا كاردكن و ايرش بكن به شوايه کی قبول ناكن چاو ام دبيجن رنگ كرديتي دوي خواسري دا كنا او دبيجن افجي هولدان كجبو پرچکرنا سوریه و هول بدن تیگ بدن ترکیه و هول بده لی دوی ام کرد بفکرن عجبا چیز مرا باشتره از بیجم ام آلیکاریه هفته بکن لجنیفه بلا پیاده آلیکاریه نوینرین کرد لور بکه و نوینرین کرد جی دکارن بیجن اف خاصری ام سریسا جه نرازینا لی گاوه که نازیده تر دخوازن ام فدرالی دخوازن ام دخوازن باکوری سوریه همو جدیری که حتی عفرین یک هرم به و آلاویها به و تشتمشتی و سامکار فرا بکن یعنی بله گلک سپاس با دکتر کمال سید و جا آلمانیا تمره بو گلک سپاس بله با مستعزوار مالیتا همان پرسه اشتا بکم نتاوا ديمقراطيك اگر تبکارش مش شروع بک براستی دکتر کمال رئیس السلاف جورا اوت بليفكر قصير عجيبة يعني براستي أو نتو الديمقراطيك زي هنكي نتو شروفة بكمش نتو تشيها أو سر شد بالنتو أو جروبك أو مجموعة بشري هستي واني ياكا برجواندين واني ياكا تم بهفا جريدان بالزمان بالديروك بالتراث بعادات أو فيرد بج نتو أو نتوك شعب كدود تشينا بدهندري وذهبه بعكس الشعب نتوك دودج ممكن تذهب لان الشعب قريدايه برقعك جغرافي بشرشوك جغرافي معين فاد هندر وشرشوه دا او الشعب ممكن نتوك دودو تذهبه تجاري من نبستيا نتوك ديمقراطي هاي نتوك ديمقراطي هيا ديمقراطيه شويه كشويه اجتني حكمه يعني شكل من اشكال الحكم نوصف صفات التسميه بك افا نتوا ديمقراطه او نتوانا ديمقراطه اما نظام يعني وخلق شوا جيرال شابكو ده وشوا فلان دكيجي من يك باريزر از او دكم بغض النظر موقفي منا تافي دكتور كمال جيكو من يك بخا سركفتني جوان خاص براستي داويه سركفتني جيرال برجو فشلاوان باندراوي سر ملتي كرد همي هيا سر نفسيهم ملتي كرد همي هيا فشلاو كرد همي هيا تافي سركفتني جيرال خاصم ان كان هيفي كيمي يعني بله امبر هناك ام بجن آلين كردستاني جي هر بري بريه ام بجن بشجريا وي دكن قالوا ما بس جوي تشيا تناخوش ما اوكك براستي ازبيجم ناخوش ما او آليه كردستاني او ناكو كياد نافبري آليه كردستاني دا مخابن از بصراحه بيجم دنافي آليه كردستاني لعين كردستاني باكور وباشور او ناكو كياد نافبرا واندا تي تصفية حسابات شركة لسر عرض كردستان سوريا ام ضريبة ودتن ام زرارة ودتن براستي ادبي او يكتين اجتماعي كردستان غورانا فلانة او بشتغريا ويدك ديمقراطي كردستاني بشتغريا ويناكي بيدا بشتغريا ويدك افا تي خيو كانوا دناف ناكوكيد ناف بري ولا انا دهنا لسر عرض سوريا حسابات تصفية براستي بل امر لسر عليها كدين او راغاندنا فان كانتونات يعني دما كيداتي ودانستان دل جنفه بردوام اجبوش على سكرنا كريزا سوريا ان شما افدما بتايبات ام بيجن هات ده برتفاوي من دام انا براستين برتفاوي دا ما جوش بري وهات او رد فعل بيج على بيدا دور خستنا وانج جنيفه رسالك بالناميك بيج كسل جنيفه را امدنا كسل سر عرض امنه ام لازم هبن دويدر دا وهم زي حقيقتك بيجم راستي او شرع جنيف ده بيجي على بيدا وانجمانا قال كردستان از في حقيقته بيجم شاندا بيدا اللي حولير ام بخا دانشتم وانا امبار رنشتم يا كمين همي واني سركي باش دربينا جنيف دابي وجبر وي هنك تنازلات الفيرا كوتنا حولير باشن تشيكن هنك الي سينورا چند گرتي بردان تنجبو
جنيف حاضر ببن اما حاضر نبى معناته او كسي الودري حاضر ببن خاين او بجي غلطك راستي شاشتيه بله ما مستد دني تاني زمان سركفتني جوارت خازن وبهمان دمده تقول شاشه يعني تشتي شاش دمو سركفتني جوارت خاص سركفتني تشول سركفتني آلية كارو باري روجاناي وي ملت بشفهاري براستي روشا ملتي كرد سوري زور زحمة عفرين امن يكش عفرين ما افا سالك عفرين دور بيشكريا بله سالك عفرين كهربا لينية آف لينية خارن لينية نيفي ملتي كرد اسكانم بيجم نيفي ملتي كرد كوشبر بيا مخابن او روج از جهداري ماموستا طلال محمد وزير راغاندنا دكم دبي برسيار جي دبي مصادره وني اعتماد سر تشبكن دبي امي اعتماد سر ملتي خابكن جبيرا كريم ملتي ونيفي ملتي بي كوشبره لدرفاي كوشبره بنابره لبر لباش بارينان دبازي او مملتي كرد هين جوي كيما مهانه شست وزيراجي بده راستي اول شيء يعني لازم مرة بمعاناتهم التي خاب حسي بله جالك سپاس بو حسين نعسو باريزر بو شيروفين تات مرة بمرة جالك سپاس بو بجدار سپاس بشتي ايرو يا باجي راگهاند گل لیوگریا ویا سیاسی لرجاوای کردستان رهبریا خسریا ديمقراطيكا هر وهادنا ما كده كجاليه سروكي يا باجي سيبان حمو ارستي اكرم حسو سروكي انجمنا جيباجيكاري لكانتونا جزيري هاتبو كرين وتيدا حمو ددخيوا كرين بامادبونا هيزاوي بالتمامي جبو كار كرين بهفرا دريا دستيا براواني يا كج رهبریا خسري هاتي درخستن هر وها پشتي وراگهاندنه دستيا كردي بشيوكي براكتيكي بداوي هات ياكو یا پگه دکر وکه لیوگره خواه یاسایی لباجاروگه چل اغاو دبن بانگوازی ها نویسنگه ها چاند و هنره یا پاکروان نصرالدین برهک با آمادبور هجمارک جی خلک اندور سیمینارک لسر کردستان خرامی مرواتیه هات لدار خسته ببنگوازیا کمیتا چاند و راگهاندنه لنویسنگها بکروان نصرالدین برهک لچلاغه و آلیان سیمینارک هات دارخستن بناوه کردستان خرامیا مرواییه به پیشکشکرنا ماموستا لزگین عبدالله ماموستا لزگین عبدالله برنگکی زانستی شروفکر شارستانیا باجارن کرد تبلیغ دیار کرنا هجمارک جناوین دیروکناس وزانین و کسن خویاد دیروکا مسلمان و جیهانی دا و هاتن خویانی کرن ستاندارد آواناجی کردن خرامیا مرواتیه متخسر کردستانی بآخفم چوا کسایتنا مهنا بلکه کس وناس ناکی متخصص بدنا ناس کردن حوالی حاضر بی وناس بکن سر چاندا کردیانه کی بآخفم سر دیروکا کردستان یا کفن وک شهرستانی کفن الکردستانی چی بوی کگوتی بن کهوری بن میتانی بن صوباری بن متخصص مخیات هاوها بەشێک vê سمینارê hata pêşkêşkirin bi govashtina hist û raman û gotinên pir xweş û şoreşgerî ji layanê Hilbistvan Haşim Beşîr ve. مەستەر چێکن زندانا ji direşî û ji kînê sînema xwendejara hêjî amûd bijana ji bîr nabe ticar ew la şewitê nîşana bi seda piçûk tê çûn bê gunuh û bê ziyan dijmin serdestem bindest gur ji pezra şivana reşa dîroka reşa nivîsiye ji xwînê belavkin dê belavkin da alem tev bixwînê vekir rûpela vekin temaşakin binêrin girtin û tif û lêdan tim ewa karêwanî mirov tên şewitandin kanî mavê mirova milletek sağ dimirî bi destî hirç û hova parêzgeh ka ser leşker kanî ve bûn zindana em zanin hûn dizan ji ku hat gazawana لێبەری ئەف سمینار بداوی وەرێ دەرفەت هاتداین بۆ پرس و بەرسڤان بەرزان حسێن تلڤیزیۆنا ئارک باژارێ چل ئاغا روشا کردین روجاوای کردستانی هر دبه برو نخوشی و دچه لباجار دیرکی جی ولاتین تاخا باشور دجیانه که گلک زحمت دا درباز دبن دبیجین کو اف نیزی کی دمهن آف به آف دجین و نزانن کو گازن دین خواه بگین کی دروشن آوارته ده جیانا مروفان تفلی هف دبه و پرسگریکن جیانه ین ولاتیان روش بروش زیده دبن لدیرکه لتاخا باشور جیان بزحمتی در باز دبه و لگوری ولاتیان افدمها آف لسر تاخه هاتیه برین ما جبری برفه 25 روزاجی حتی نه ما آف نینه اویاگ جید خود ما پی آف برفا سرجله زارگه خوشوشتنه
خود ما کارز نیم کفن و جوگا دا زارگه ما چنو تخواد کنه و حریدم آوا ملا نخیره بیرا و جامعه بیا خود کای چشمه باتی من نه آوه خود که هر بجه ساعت که بردته و ساعتی جو حف جوی طافين وبردته شامي بصدا ام هاتن فادا ما قوم بشكي راحتي هم بشكي يعني ام نفسيا مرتاح بن هنجي دنجي طياره او ام هاتن فيدي خدي صالة عولي باج بالشنجي با خدي نا اوفا نا كهرباء خدي ما بحري واقع بيلكر بجا ايصال اوفي ام بهدلي خدي هما انها يعني هما كوتك ماشي تا ساعتك شفي ساعتك كهرباء بيتخن هي آف نگاهی جدا عام کورنیش و قط کردن آف نگاه جمع خود آف پیرک آف زاویه تبینی صبحت اول آف دکشین و حریت و خود یعنی خدمات مجبنی جیتنه خود آف ده چی بی آف نهاتی جمع ولاتین تاخه دبیجن جبر تو کار جوان را نهاتیه کرن او دخوازن جتاخه بارکن و مال خواه دانینه لبر فروتنه أنا قام أزوخ يكجمع أزهان هواري فروتنا زب فروش حسك هرم كي كري دارينم أزب فروشم جبرتشي هاتيت بيني يعني خدمات نبن خاني جي فاله تقصري دا جي فاله هناك خاني فروتنا البيت والله فروتنا ويه باز داين شوين ويه داين كري ودفش خاني خو قران شوي خوشتر نمات قدي يعني نمات قدي مجبوري عالم مجدف خاني خو تقريت شي أري والله خاني الفيديو قالك خاني دانا بر فروتنا أزيك جمس خاني خو فروشم اش نتيجة بآوي وبكهربي وحري ويعني أنا خدش كيف هرم أزي خب أزهر ما جندا أزهر ما باجار كيتر هم سكرت هرم زهر مش شامه بعضش من قصفة وادا أسات ما بدي مجمرن ملاطي خدا أم هات بدي قاوي أفضل كان بختر بي لگوری ولاتین تاخه اوان گلک جاران گازن دخوا گهاندنا آلین برپرس لی تو برسف جوان را نهاتیه داین گلک جارا چون ام پیرک چون ظلام چون ام شکل مظاهرات چون تو گهدان ندانه ما گوهر مشوره بردن وهاي وجدته يعني ام دشناشن يعني وكهفتيه حتى ديو جهه آوه وتشتي ولی تكاز جهه خنادمه يعني بيرك چون ظلام چون مجهر بگن ماله من هاش ورا ركن امتين روش کی دواجی بهنا خفراتكن تكاس تگودانی نادمه پشتی برینا هیویا جاره سرکرنا پرسگریکن واره جالیه ریوبریا باجر و کسی خود بینن برپرس دبر وی باجاری ده خلکن تاخه خواستن دریا آرکیرا گازنده خو بگهینن به هیویا جاره سری کی بلاز جواره بکرن جتاخا باشور لدیرک اسماعیل علی پشتی دامزراندنا گدیا نویسکارن کرد لپرانیا باجان رجاوای کردستان او دست بچارکین خود دگه و ویجاری لباجار قامش لوجیه کیتی سالوگر سیامین یا کوچا داویه یا هلبسوان و ویجوان ملای نوری حساری با آمدمون هجمارک جنویسکار و هلبسوان و مالبات اوی چالکی بریوه چو لأوفيسا بارتيا ديمقراطا كرد لسوريا البارتي لروجهلات قامشلو يكيتيا نفيسكارين كرد سالفاقرا سيامين آكوچا داوي آهل بستبان ويجوان ملنوري هساري لدارخست بأمادبونا هجمارك جنفيسكار وروشنبير ومالباتا ملنوري دوي بيرانين دا ماموستا محمد شيخو آخفي لسر جيانا سيداي ملنوري وچند هلبستنوي هاتن قوتن إيرو أف شاهية ومدار خست سالفاقرا سيامين سر وشكرنا هجا سيداي مزن ملنوري هساري خدي دانك مزن فرق داناوي جور لورا مروف تيدك هجا قو شقاس بجناوي بلند هالبستي دا دريزمان دا سيفر هنگ سيداي ملنوري چكر ملنوري هساري بچار زمانا داخوي كردي عربي تركي وفارسي وچار پرتوكنوي چاپ كرينا دو هلبستن شورشا بارزاني وزويك غازيدان اخليما وريزمان لي برانيا برهمنوي نهاتنا چاپ كرن و اوجي اون 11 ديوان هلبستي فرهنگا كردي فرهنگا كردي تركي فرهنگا زازي كرمانجي مولدا پیغمبر بكردي وچند چيروك سيداي مغنوري أمزاركو إدانا روزي لجمع قد غبو جمع كي كور تقبا خالقلو قرح سنة دعو أمزاركو رقنا أم كيمي بي عمري وكون عمري ما
دوازده ساڵە ئەم داهاتن کەتنەوەی جەمی دزی سەزای مەڵەنووری یەک وا ئەنسانە بوو ومەلوێدی ئەو شاژێکی سەرسەرێوی دین و ئەو عیدا نەورۆزی دێ لە شار بووتن سەر سیدای نەمر بەرزانی و حیاتا ویرە سیدای نەمر لە دەرباس بەرزانیرە سیدای مەڵەنووری ئینسانێکی پڕ لێ هێژا بوو ئەم دایمەن چوونە جیڤاکاوی ئەم لابێ خۆشگا قامشرۆ بکەن چوونە جیڤاتایی مەجیڤا ژێرە چێت کرێن و سیدا گەلێکی ئەو هەردوو دیوانە کۆچێکە لە یەکێ تمامەتی سە سیدای نەمر بەرزانیە یادیژی کێ دیوانەکە پڕ خۆشە سەر ئەڤی دیوان شتێ ڕاستی سیدا پڕ لێ هێژا بوو بەس خۆدێ سیدا نەبوو بۆ بنێدا و سیدا مەلەنووری هەساری ژیانە خۆ بێدەن قەداند دخزمەتە زمان و وڵاتی خۆدا لەومە ئەو سەربازێکی وندایە و ستێرگەکە بە شارتیە دە ئاسیمانە هەلبەست و وێژەیە کوردیدا میران کوردۆ ئارک تیڤی قامشلۆ بله تماشاوان جامع درباسی روشا میدانی لسوریه ببن و لگور چالاکوانن کج ده واشر و پفچون تند لباجار حلبه دکوه با کور سوریه و هنک دن لأو دورن دکوه لسر آلی باجار شامه دنافبار شروان اپوزیسیونه و رژیم اسد دا بردوامن هر وها لمعرض الارتیخ لگندوار حلبه شر و پفچون دنافبار هر دو آلیان دا درکت دو انجام دا شروان اپوزیسیونه پشکتن باش لگند عزیزه به دست خواه و کارین دست خود دینه لسر گنده شیخ لطفی لباجار حلبه و جالی خواه هزین رژیم اسد و لگور جدار سوریه مافی مروان ده هفتین بوری دا بردوام بو به توباران کرنا او دورند بن کنترل اپوزیسیونی دا و ده انجام دا بصدان تدا هاتنا کشتن و جالی که دن و هنه کتیبین اپوزیسیونه این چکدار دبیجن رژیم اسد هول دا بمجولبونا جیهانه بجنه فاددوان قزنج بکه جبو دست خستنا پیشکتن لشکری لسر زویه لباجار حلبه و گندوارن وی گشت ما بداوی هات امی سر نوشان ببیره آبینن لجنیف دانستاندن لسر گوهستنا دست حالاتی و آواکرن دسته کی گوهستنی لسوریه تکرن رژیم اسد درکتنا جنوزاروکان جباجار حمص پجران لی دوار پراکتیکی ده نهاتیه بجه کرن. اغلو کفخاشی اخوانی زمان به بجدار کرنا کردان دجنه فاددواندان لگل شاندا اپوزیسیونه. لعفرین پیاده و اندامن الپارتی دادگه بکن. پیاده و حوالبندن خواره و بری اخواسریه دیموکراتیک یا کانتونا کوبانجی راگهاندن. بله تماشاوان هیجان و چه جارکی جوار هاتن پیشکش کردن هر شاد بن